Ассалому алайкум ба ҳамагӣ. Дӯстони азиз, бо сабаби он ки ҷарроҳӣ доштем, яъне ки вазъи саломатӣ каме бад шуд, аз ҳамин хотир натавонистем ки дар муддати якчанд ҳафта дар канал видео гузорем. Хуб, дар ин видео мехоҳам ки ба саволҳое ки ҷамъ шуданд, яъне ки бештар аз ҳама медиҳанд, ҷавоби пурра диҳам, яъне ки пурра карда фаҳмона мегузарем ба саволҳо. Аввал ин ки дар бораи курси омӯзишӣ, яъне ки омӯзиши забони туркӣ саволҳо додам. Бисёр саволҳо омад ки шогирд мегиред, курси омӯзишӣ доред ё не? Хуб, дар бораи ин чӣ гуфтаниам, дӯстони азиз, барои ҳамин аз сабабе ки вазъияти саломатӣ хуб нест ва ҳам вақти холигӣ камтар аст, мутаассифона шогирд гирифта наметавонем, яъне ки айни ҳол курси омӯзишӣ ташкил карда наметавонем. Аз ҳамин хотир мо китоби омӯзишӣ, яъне ки барои худомӯзӣ кардани шумо китоби омӯзишӣ ташкил кардем, ки дар видеои гузашта фаҳмонда будем, яъне ки дар бораи китоб маълумоти пурра ҳаст. Боз саволҳо меоянд дар бораи ин ки вақте ки виза ҷорӣ шуд, ана акнун боз саволҳо медиҳанд ки чӣ хел равем дар он ҷо, оё ки равем барои кор мешавад ё не, вазъият чӣ хел аст. Хуб, дӯстони азиз, дар ин бора гуфтаниам, ба ҳамаи шумо маълум ки аз моҳи апрели 2024 барои шаҳрвандони Тоҷикистон ҷумҳурии Туркия виза ҷорӣ кард, яъне ки акнун шумо дигар бевиза рафта наметавонед. Шахсоне ки мегӯед барои граница гузаштан Туркияро интихоб кунед, агар намегузоранд, аз аэропорт шуморо бармегардонанд, яъне ки печат намегиред, гузашта намешавад бе виза. Аз ҳамин хотир хуб мешавад ки виза гирифта баъд равед. Яъне ки айни замон дар бораи виза ҳам, дар бораи нарху, дар бораи чӣ ҳуҷҷатҳо дар кор аст, дар видеои гузашта пурра маълумот ҳаст. Хуб, ҳаминро гуфтаниам ки нархи визае ки 3 моҳ мекунед $60 аст, яъне ки нархи ҳамун консулгарӣ, нархи сафоратхона $60 муайян кардааст. Боз ҳаққи дигар ширкатҳо агар дар байн дарояд, хуб боз дигар хароҷотҳо мешавад. Хуб, метавонед ки ҳамин 3 моҳ виза гирифта рафта кор фаъолият намоед. Албатта ки ҳамчун туристӣ виза мегиред, визаи туристӣ мегиред, дар он ҷо ки рафтед нелегал мешавад кори шумо. Вақте ки ягон тафтишот, ягон мақомоташон тафтишот омад, ҳамон ҷо соҳиби ҳамон корхонаҳо, ҷойи кор шуморо огоҳ мекунад ки аз корхона берун рафта истед, то ин ки тафтишот гузарад, баъд боз ба кори худ давом медиҳед, яъне ки аз ин ҷиҳат ягон хел мушкилӣ нест. Хуб, боз дигар намуди агар визаҳоро пурсед, визаҳо аз 6 моҳа 1 сола мултивиза мегӯянд. Он ҳам 3 моҳ рафта меистед, баъди 3 моҳ бояд ки шумо Туркияро тарк кунед ва баъди якчанд муддат, ним моҳ ё ки 1 моҳ ҳамон гумрук муайян мекунад. Баъд боз шумо метавонед ки ба Туркия рафта боз 3 моҳи дигар меистед. Ин дафъа виза намегиред вақте ки мултивиза гирифтед. Албатта ки нархи мултивиза каме қиматтар аст, $190 нархи консулгариаш, боз ҳаққи ширкатҳо. Хуб, агар ки аз ин дароз истоданӣ бошед, визаи таҳсилӣ аст, яъне ки визаи донишҷӯӣ, шумо аввал бояд договори солонаи донишгоҳи Туркияро пардохт кунед, баъд ба шумо яъне ки даъватнома меояд, даъватнома аз ҳамон донишгоҳ. Баъд дар асоси ҳамон даъватнома шумо метавонед ки визаи донишҷӯӣ гирифта ба Туркия равед. Хуб, вақте ки ба Туркия меравед, ба ҳамон донишгоҳ ҳамчун донишҷӯ шуда меравед, дар асоси ҳамон даъватномаи донишгоҳ шумо метавонед ки ВНЖ-и студентӣ, яъне ки студентский ВНЖ мегӯянд, ба муддати 4 сол ё ки 5 сол метавонед кимлик карда гиред ва баъд бемалол кор фаъолият карда мегардед. Хуб, дар бораи кор ҳам бисёр саволҳо омаданд, яъне кор ёфта мешавад ё не. Дар айни ҳол кор ёфта мешавад, дӯстони азиз, ба шарте ки забони туркиро донед. Агар ки забони туркиро надонед, хело мушкил мешавад барои шумо. Хуб, буданд бародарое ки забони туркиро намедонанд, ба Туркия рафта мехоҳанд ки кор кунанд, аммо вақте ки забон нест, забондорӣ нест, ба кӯча баромада намешавад, ягон гап зада наметавонед, баъд ба кӯча баромаданитон ҳам намеояд, кор ёфта наметавонед. Аз ҳамин хотир каме саргардон мешавед. Боз вақте ки маблағи шумо ба анҷом расид, боз ба Тоҷикистон бармегардед. Аз ҳамин хотир тавсия медиҳам ки аввал забонро ёд гиред, забони туркӣ гап заданро, баъд барои кор кардан равед.
агар ки забонро надонед хубаш наравед, чунки азоб мекашед, саргардон мешавед. баъд мешинед кор нест, Туркия ҷои хуб нест, барои кор кардан намешавад ва кор ёфта намешавад, наметавонӣ кор ёфта, кор кардан намешавад гуфта ҳар гуна гапҳо мебароред. хубаш забонро ёд гирифта баъд меравед. вақте ки забонро донед ҳам маоши баландтар мегиред ва ҳам ба осонӣ кор меёбед. خب وقتی کار گفتیم البته در برای معاشش هم گفتم میگذاریم. این زمان دوستان عزیز معاشو با نرخ دلار میگویم خوبترش خودتون با سومانی میگردونید. معاشو از $700 $750 $800 سر میشه، یعنی که $700 تا $850. البته از این هم معاشوی پست هم هست. وقتی که جای نودروست رو انتخاب میکنید با معاشی پست، یعنی که با معاشی کم کار کردن میگیرید. وقتی که میدونید نقش خیلی است، زبان رو میدونید، یکمین شرط زبان رو میدونید، میتوانید که کاری خوبتر یابید با معاشی بلندتر، یعنی که $750 تا $850 میتوانید که در یک ماه کار کنید. با شرطی که جای کار خوب باشد، در جای سیر آدم، یعنی در جای توریستی باشد، اگر باز خوبتر می شود، باز معاشو بلندتر می شود. خب یعنی که 800 تا 800 $850 کار کردن می توانید. در برای معاش باز گفتگوها می رود که یعنی که از سال 2025 معاشو باز زیاد می شود، یعنی که شاید که $100 شاید که $200 شاید $300 باز زیادتر کنند معاشو. از همین خاطر فکر میکنم که معاشی خوب است. اگر که وقتی $800 $850 شد، زیاده از 8,500 سومون می شود در یک ماه. و وقتی که در یکم رستوران، در یکم کافه کار میکنید، خوراکا به پول میافتد. به پول خوراکا هست، 3 وقت خورده میتوانید در اون رستوران. 800 یا $850 که میگیرید تازه برای خودتون میموند. باز خرجات هایی که روزمره که خودتون میکنید، یکم لباس میگیرید یا یکم چیز دیگر، اون رو اگر حساب نکنیم $800 کمش همین $700-750 میتوانید که تازه کار کنید، و شرطی که زبان رو دونید. و بسیار درباره زبان گفتیم. دوستان عزیز، در کانال ویدیوها هست، ویدیوهای درسی درباره آموزش زبان ترکی، باز ویدیوهای بسیاری از فرازهای ترکی، لغتهای ترکی، لغتهای مهمترین، سریستمال همش هست. دوستان عزیز میتونید که از همین کانال من زبان رو یاد گیرید. باز درس ها هست که درس های دراز مدت، یعنی که درس های ویدیوهای پورا هست، درس همچون درس گذاشتیم. میتونید که از اون زبان ترکی رو آموزید و با ترکیه روید، خواه با سیاحت، خواه برای کار، خواه برای زندگی کردن، خواه برای تحصیل کردن، زبان حتما در کار می شود. خب دوستان عزیز، ویدیو کمی دراز شد، از سبب که معلومات پورا خواستیم دهیم. خب ویدیوی ما رو دستگیری کنید دوستان عزیز، در کانال پادپیس کنید و در کامنتاری فکرهای خود را، سوالهای خود را نویسید. ما حتما یک وقت جدا کرده با سوالهای شما حرکت میکنیم که جواب گردونیم. دوستان عزیز، باقی در امان خدا باشید.